Hagasibar jang katayo kadar bar senong maurang keneng kalalit ikendo ke menteri ketenat kakot kakya i Dr. Amperin Lengdo. Ban lej uat halor ke jingduna jang ka maurang keneng CHC. Kamtam haba menta dan tang weu doktor ban ajing syakri pat ba hadian bo weu doktor udan hapo kesyuti. Kadar bar senong maurang keneng hakakat kendai trik unailar hajar arpusan kalawan bani kendo ke menteri ketenat kakot kakya i Dr. Amperin Lengdo. Ban pensngoi ke jingduna ke badan hakajaka sumar ka maurang keneng CHC. Habakran nikilat patai kubor ubak Peter Jelawai sordar kamorong keneng ulito bagajengwan manikendo ke menteri kalong ban penpau ba kamorong keneng CHC kedan kam shibuan ki AKA ban penbit penbiang ikilat ajing sumar ki patba. Da kabakado bagane ke CHC kedan tang arngut ki medical officer ha kene ke CHC bad uwe neki udan hakdan ke syuti. Bad dan prangut ki nurse bad kene kelawan ra ke jing deko agar kom terekam jangane ke jaka sumar. Ha kabajudan cis pasan po hado ars pangut AA gibawan cimdawai menakasi. Kadar basnong kalapan paru bahadok mentah ka maurang keneng CHC kam dan setia kacakayat ya kebidan junduna hagid khatmet neka ram kebabu cing eki banwan Pak Sumar. Nalor kani kadar basnong kelada waru neka menteri ban cimigi senjam ban penyiar ya kene CHC bat ban penkai ka trauma center bandon neka jingle ya ka complete blood count bat ka thyroid function test bat kiwe-kiwe. Ulang baka CHC kedan kam ya ka generator ban penbiang boarding ha kapor kabalip ke boarding bagadan kamru da ke ambulans ke batamai bat kajaka ban pelang lan nebo yiki jat dawai bat ki injection haga bede bagi jingduna ki nong tre ke CHC ke dor bas nong keladawan ke menteri bantung nong tre grade 4 ki ward boy lan ward girl bat ki mali ki cleaning staff bat ki wei Kejungan kenduk jengi i kalong i hakipor ki ba nasyal senam arajar akwe tengi la upgrade ya ka mor penang PHC cak CHC dan aduk untuk kepon i ba kaneka CHC sega dang don sibut jingduna nang jing ko ajing rekam ni jongka ban ai chepri ki ba bahatam na kamtau koi ba ko kadong ba thai bro koi te hadin ba ngila yo sibun gi complain ki pai ba ki ba kaneka chepri ko mor penang CHC ko mor hadu mata kampat long ba penhun ni ki pai ba kena kalian jengi lengkap IMLA mentah kesini ngelawan mai kenduk bagi Dr. Amperin Lengdo ban pesngau hi ya kini kijiduna di bubun bahkan di kamor kena CC kalau tam ban yok syuk jing rap sorka te kijing keren kalau bosesok bak sternat nak kalian sudah barsno ai keblai IMLA belak pelai ke port nolang bagi nang tai Dr. Amperin Lengdo nang tai DMHO nang tai badi director nang health service ki berlang ni ke port hakini ke meeting begini tidak long mentan te nak kalian jengi lapulan bersimkia ban pej ya kan ke jinon kabor apa kesenang kelabu hakmat jeng i kelong ba hadin live ni sedon beng ketika review meeting hapden ke robar senong nang sahabat di MHO nang sahabat di noktre di DMHO medical officer jengka mau nang CC bangin nyong beng ke meeting bangin review ya ke jing don kam ne ke bala abiang ke benar luna ko ka CC nomor ka wehi ba ka duna ai ke gede jing bomdan ki doktor sik duna pala ki doktor te ke bangi dawahi kelong ba kung ka strength jengka kamot ka dibendon ko sangut ki doktor ang dia ko ka CHC namar ka ka 24/7 ka national highway ka OPD ru ka balabon ki NPD ru ki balabon tengi ila da kimdon ki doktor ki ba bansa lan sene ki bandon ki hambon hang te kamot ki jing ki nam la ban ai sebut ba te kumolong himatang ki kimdon ti ka ai ba ikulat la se bakane ka jing tumbuk pembiang ka mokran CHC hi kamot kan long hi ban ya be ti kata hi bang soban oh ni por bunta tinggi up i kata ka por ba i yang pan por ru la kamon no po reunited space i bor fight kan sabiang not di ka pemerintah hi kamon adin south ngin sedang make review meeting hapo ka CC ling bang joint inspection bangin nang walk out shoot di ki ba dunang to bangin nang pembiang no sidong pede bikin kam ya bade bikin ki extension ki PSC building ni ki ram nang tagi ni ki wi pagi duna kamon akingin nang ya nang ibu din man pembiang pas kawai ru cina wah beri kini ka tungkam tunjam ru nomor kumbakas nong IA ki bol akar gi caka caka PSC te kamot ngikwa caka health department ngikwa ru bah beri kini benta bana kalian government ka perkhat ke kam ke bala operasional dase di grade 3 grade 4 kamot bakan consider operasional katar di check keren jeng bangin nang ibu din ni kam ba kin perkhat operasional beri ai kam ai jam ru hati ni ki caka bakas nong IA bagumpa bana kalian government lu perkhat operasional kepada kamu macam. Kini kita bentaro bila pesngau hangi bagi naik keren bau siam. Ya kini tu di post di balai untuk menjadi maupun CC mana kalian komen di ban pesngau hi perhat banirap di presno katalah pembekasno ka ai cakap tah jadi kecil. Not fair to just presume
that our CHCs and PHCs are not doing their jobs. Because when I looked at the data, July alone there were over 2,500 plus OPDs. No, there were over 5,000 OPDs and there were about 2,000 something IPDs. So, which means that centers are functioning, which means that work is getting done. That is why there is this rush to the Mauritanian CHC. Yes, few things need to be considered. BHCs must meet. MO and the medical team from Mauritania is bounded to meet with the BHCs who are constituted for the primary reason of managing and helping us supervise our CHC in Mauritania. And I have requested the DMNHO to take necessary corrective measures. How they will result, I cannot say, but for sure I'm going to be meeting with the team, and I hope that their coming here with the local MLA was for a reason in the interest of citizens. We are a government which works for the interests of citizens.